Saan kita dakan mo dong? Prank ramang gudto? Pero na agad. Wala prank, binuang ra ba? Huy baba. Wa ka man si prank, binuang. Joke. Ano prank ano os na namatay na to. Hi everyone, it's me again, JP, and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ako ang i-upload. So before anything else, I am so happy right now and I am so grateful kay nanaputay gift na nadawat. And first and foremost, I would like to say thank you so much, Julius, for giving me this. Grabe gid siya ka-cute and wow, cute. No, cute gid kaayo siya ka drawing and wa ko gi-expect na the drawing gid mo akong nawong. And of course, I would like to thank Christine Salimbagat for giving me this cute little package here. Tara. Yeah, I want you to meet Israel. Apil ka di. Apil ka sa vlog. For today's video is na ating mga pag-giveaways. From Lucas and Alas Gadget Zone by Jean Actub, #Jean Giveaways. So first is mag-start sa consolation prizes na 100 pesos load. And the third prize is silicone case. And the second prize is in pads. The first prize is itong Michael Kors. Ayan! Uy, ako ano lang tani, uy. And of course, the grand prize is itong AirPod. Kalabit dili pangatag, charing. And if you want to know the mechanics on how to win, just keep on watching. And so for today's video is mag-prank call takaron. Oh my gosh. Actually, this is my first time na mag-prank sa ako ang channel. And I hope na successful atong prank. And ang akong i-prank karon is ako ang mama o papa. And of course, natay cellphone and dili niya ako ang cellphone sa ako aning ig-agaw. And wala naka-register ang number sa ako ig-agaw sa cellphone sa ako ang mama o papa. So guys, this is just for fun. Nothing serious. Katuwaan lang po. Okay? Yeah, so let's start. Cannot be reached. Please try again later. Again. Hello. Hello! Hello. Hello! Dali. Gusto mo bang sumayan? Ano ba pangalan mo? Emma. Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia de Villame. Ano ginagawa mo ngayon? Bakit, sir? Oo, si. Kami, halika rito. Ano, sir? Nanalo ako, sir? Hello? Hello? Sino to? Hello? Hoy! Binigalo ko! Shopee! 10,000! Wala na na 10,000 na po. 10,000? Ano lang niya, si? Okay, alam mo na! Ah, sino pangalan mo? Elma, Agente, Erma. Ano pangalan mo? Tiga saan ka? Ha? Tiga saan ka? Taga-Iligan Taga City. saan ka nga? Taga saan? Iligan City. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Sabihin mo maraming salamat sa Shopee, meron kang 10,000! Totoo, sir? Totoo? Mama! Mama! Amaw ka! Amaw! Unsa?
Bye-bye! So, okay, na-prank na ko akong mama. Ga-expect siya na siya 10,000. At so, karon ato siyang tanawon sa ubos, kaya namagod siya sa ubos, karon. Basta yung way ko. Ako tamid. Ako si Jan ito, Nino. So, nakit 10,000. Nako'y 10,000. So, it's a prank! Hello. Hello? Oo. Naman. Hello? Hello. Gusto mo sumaya? Siyempre. Ano ba pangalan mo? Ha? Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ano ginagawa mo ngayon? Hello? Asa ba karon? Hello? Sino? Oh. Hello? Hoy! May regalo ko, Shopee, 10,000! Mo, nga Jan, oy. Yata eh. Tataon eh. Okay, alam mo na. Sino pangalan mo? Ay, may naman. Hello pa! Papa! Nakadaog ang 10,000! Nakadaog ang 10,000! 10,000? Oh! Sure ay. Lagi pa, may tawa! Ano pangalan mo? Magpayo. Tiga saan ka? 10,000. Nandyan. Yan po ba? Naging sumama ang magawa. Napaminaw. Kakaroon sa dawawa yun. Tiga saan ka? Alam nga pag sure ay. Taga saan daw ka? Ha? Taga saan ka nga? Taga saan? Agpasya ka na kaya. Ano ba kapit? Unsa? Ha? Kakuyapon ka? Oo, nasa namin ako sa kwat ko. Murag ko na kuyapon. Try lang. Binuang na oy! Prank rane! Ay, no. Unsa? Ha? Taga motor eh. Gahay ko. Murag ko na kapyapon. Nga naman? Nagkasama ko na. Binuang na oy! Wala ka kadaog oy! Sige na, bye! Usa tawag sa Shopee pa? 10,000. Unsa? 10,000. Na ko saan number ni. Kasama ni. Ito pa. Oh, didaog ko. Praise the Lord. Ano Jubi? Isa. Didaog yun. Asa na daog na niya. Dayan. Ang magandang matanong nito. Yung ko nga. Ko libre ko lang. Ko si libre. Wala. Isa na kita. Dakan mo dong. Prank ramang gusto? Pero na agad. Wala, prank! Binuang ra ba? Huy, baba. Wala ka man si prank? Binuang? Joke? Amin, prank anoos ka namatay na ito. So, I think that's it for today's prank. Oh my God. I love you, Mapa. Just for fun na gini siya, nothing serious, no? And congratulations in advance kay wala gini mo skip and wala gini mo forward, no? Para makabalo lang yun ka sa mechanics nato on how to win this mga pag-giveaways karon. This is the mechanics on how to win. So first is i-like lang ang Instagram ni Jin_iPhones
And of course, i-like po niya ang Facebook page na Lucas and Alas Gadget Zone. And second is, don't forget to share this video and add a description on it, palit na mo sa Lucas and Alas Gadget Zone. And of course, tag all your friends. And lastly, don't forget to like and subscribe sa ako ang YouTube channel and comment down below kung unsa na mga pag-giveaways ang imong gusto madagaan. And let me know kung nganong deserving ka makadaog ani na mga giveaways. So, very simple and yeah, congratulations once again. Thank you so much, Lucas and Alas Gadget Zone. And guys, kung gusto mo mo-avail sa ilang promo and kung gusto mo mo-avail sa ilang paluwagan, sa ilang mga layaway, you can contact them sa ilang Facebook page na ako agya pong i-link sa description box na maligya sila og mga iPhone na mga original and uba pang mga accessories sa cellphone. And I think that's it for today's vlog. Kigaulan na gid siya, no? Saba na kayo. Once again, this has been JP Ardiente Ermac saying, please chill and live with your dreams. Peace out. Mwah! Ako na lang ni Uy.